oduu gammachiisa kabajamtootaaf jaalatamtoota jiraatu sabiyya Keeniyaaf naannoo ishee jiraatan hundaaf waldaan Ifa Fayinaa addunyaa sosochii wangeela bal'isuu biyyoota Afrikaa bahaatti taasisuuf karoorfatteen Keeniyaa gidduu gala godhachuun hojii jalqabdee jirti. Sababii kanaafis konfiraansii guddaa dammaqinsaa magaalaa Nayiroobii Keeniyaatti bitoota 24 hanga 27tti bara 2022tti qopheessitee jirti. Konfiraansii kana irratti wangeelli mootummaa Waaqayyoon ni lallabama. Namni Waaqayyo ergamaa Geetaawwan Imroon namoota dhukkubsataniif ni kadhatu ni eebbisu. Ilala dandeesseen deemtu garuu asuma ga'een jilbi koo na hiikamee jetti jaartiin. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata fidaa. Deemi. Ani si ajajeera. Jet. The mighty power. Hallelujah! Yes! Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana wewe mtazamaji ambao unanitazama. Kwa majina yangu ni Bishop Dr. Peter Nuthu Mwangi, mchungaji wa kanisa la Kenya Assemblies of God, New Mathare, opposite Keeniyaa Ward County Office. Ningependa kuwakaribisha wote ambao mnanitazama na kunisikiza katika mkutano wa neno la Bwana. Tutakuwa na mkutano ama kongomano kuanzia tarehe 24 mwezi wa 3 mpaka 27. Kongomano ya waumini wote ambao wako area hii ya kwetu Keeniyaa, na popote wewe ulipo na unaweza fika. Tarehe 28 kuanzia saa 8 na tunamaliza saa 10-11 jioni, unarudi nyumbani. Tarehe 25 hivyo na tarehe 26 Jumamosi hivyo. Alafu siku ya Jumapili tutakuwa na ibada ya kumalizia mkutano huo ama conference hiyo ya wiki hiyo. Tuna mgeni kutoka sehemu za Ethiopia ama nchi ya Ethiopia, mwenye TV ambao inaitwa Ifa Fayina kutoka kule Ethiopia, na mgeni wetu jina lake ni Gitahim Himiru, mtumishi ambao Bwana anamtumia sana kwa kuhubiri neno la Mungu. Ana huduma ya uponyaji, ana neno la hekima, na Mungu humtumia hata na karama ya unabii. Ni karibu uje usikie ni nini Mungu alicho nacho, kwa sababu mwaka huu wa 2022 Mungu ametutumia mtumishi wake, kwa sababu anataka kutuinua sisi watu wa Mathare. Uwe uko Mathare, uko Keeniyaa, uko sehemu za ghetto, uko Kariobangi, Korogosho, uko eneo yoyote na una kiu ya neno la Mungu, umekaribishwa. Kiingilio ni bure. Bora tu wewe ujirete, uketi, usikie Mungu anasema nini. Na naamini kuna jambo mpya ambao Bwana anataka kutufanyia sisi wenyeji na wenye kuishi Mathare. Mungu ametukumbuka. Mungu akubariki sana unapojiandaa kwa ajili ya tarehe 24 hadi 27 mwezi wa 3, mkongamano ambao itakuwa hapa KAG New Mathare. Mungu akubariki sana unapojitayarisha. Hello, good day, good night, good morning, wherever you are. This is Dr. Hilpo Huka, the Bishop of Global Gospel Churches located in Kenya. And so I precisely pastor one church of the many that I oversee that is based in Nayiroobii. I invite you, conference that will take place from 24th, 27th of March from midday to 6 p.m. every day at Huruma, Nayiroobii, Kenya. We are hosting a man of God,
Apostle Getahun Imiru of the Ifa Fayina Adunya ministry that is based in Ethiopia. We invite you to experience teaching of the word, healing and deliverance for the so many that are in need, and also salvation of souls. We invite you to come and experience the power of God in this season where we are hosting this servant of God all the way from Addis Ababa, Ethiopia. Yo akede saganta sunin guya nini tau guya tariki diddami afuri ak tariki diddami torba jisadi kan kumlama diddami lama kheta kanisa KAG Auruma Nayiroobii qadatu ke maiko jil. Shalom shalom ne Xavier ቤተሰብ አብ ኬንያ ናይሮቢ ዘለኹ ስሜይ ፓስተር አቤል ማርቆስ ይባሃል አብ ኬንያ ናይሮቢ ለኹ ኩልኩም አብ ኬንያ ተቀመጡ ወይዋት ንዝመጽ ዘለ መጋቢት ካብ ዕለት 23 ስጋ ዕለት 27 ዘለ ግዜ ካብ ፋዱ ስጋ ሰዓት 6 አብ ካርያ ባንክ ወሩማ በሐውና አፖስትል ጌታውን ኩልኩም ዕዱማትዮም አብዚ ናይ ፈውሲ ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ كلكم عدمات مخانكم بفور قويتا نعدمكم شالومكم يبزح قويتا يسعي زباركم شالوم مقايو باستر أبرام غوتوك أيما غناني منفساوين كونفرانسيكا كفا انترناشنال ميشنو سونسواسي دانيدا إثيوبيا ديتشي غناني وانتان تجوجيا وانتان غابرشا جيتاون إمرو ينكولم Ifa Fayina TV መስራች ይሄዳው ለማተና ፎል ጣሬ አች ለማተና ለማላንጋበላ ፋዲሴ ካውንቾ ላምኩም ለማተና ላምሴክ በሪድ ወድቾ ሁሩማ ናይሮቢ ኬንያ እንታደራመሮ ኦላ ካን የችንጎመር ቡብንግ ኢንቴሽንግ ኤፕ ካነት ቆዳችንግ ቃ ዳንቹንጎ ጎዱ ሀበላታ እንጂንጎና KAG እኛ አሰምብሊ ኦፍ ጎድ ያጎዶ ወድቾ ኢንቴሽንግ ቆዳችንጋ ዳንቾ inni tilas wangalu ganni soshin nika atema dukkaba mengan nika cinsadam wasedana hidameda menin hirmadi kagal wasedana worsatte qafameniya hibbo qafamenin hibbonta angalla yokan hibbo sanach hirmatta dikari wasedana kanagase karibuni intention wantant eb kodana qaya wontoshin sebiso shalom ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ወንድማችሁ ታሪኩ ታምሩ ከኡሩማ አብያተ ክርስቲያን አባልና አገልጋይ ሲሆን የማቀርብላችሁ ጥሪ ታላቅ ኮንፈረንስ በ3ኛው ወሩ በገባ ከ24 እስከ 27 በKAG ቤተክርስቲያን ጌታ ስላዘጋጀልን መጣችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ሁላችሁንም ጋብዘናችኋል። በእለቱ መጥቶ የሚያገለግለን ከኢትዮጵያ አፖስቶል ጌታሁን የሚሩ ቲቪ ኢፋ ፋይና መስራችና አገልጋይ ጌታ ቀብቶት ያስነሳው መጥቶ ስለሚያገለግለን በዛን ዕለት ታላቅ የእግዚአብሔር እጅ ይገለጣል። ወንጌል በኃይል ይሰበካል። ብዙዎች ከእስራት ከአጋንንት እስራት ነፃ ይወጣሉ። እግዚአብሔር ድንቅና ተአምርን ስለሚያደርግ አምነን ስለተቀበል እናንተም በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝታችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በአክብሮት ዳግም ጋብዘናችኋል። ያ እርጋማ ቦኩያዮ ይላኒ ታጃጅላ ከፋ ኢንተርናሽናል ማንዋቃ ከክሪስቶ ኡዱ ደንሳ ጋማዳ ኢሳኒት ላላባ ኡዱን ቱሌኔ ናምዋቃ ጌታውን ሙሩት ኢትዮጵያራ ጋዱፋ ከኢፋ ፋይና ቲቪ ኬሳ ታጃጅሉ namchu fiadi esani wiya diddami afuriya diddami torba jisadi ganna kumlamati diddami lama fulan woldena tanitocha woldena guddon tunini kanisa KAG ka urumati namchu fiadi esani qonqo waqalla laban lubunin ba faydabanin ikha durrisinam kesaya dukubanin fay dukubi akakachu funami waqinam fayis namchu fadi esan boran diada guyan kesani burji diada gabri diada gari diada dirali bani khota huno america skota marsabet moyal nafina khota guyan kesani shalom ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ታላቅ የምስራች የእግዚአብሔር ሰው ጌቱ ምሩ ኢፋ ፈይና ቲቪ 3ኛ ወር ላይ ከ4 እስከ 7 2022 ታላቅ ኮንፈረንስ በኬንያ ናይሮቢ ተዘጋጅቷል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል
የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል ነፍሳት ይድናሉ በታላላቅ ተአምራት በዚህ ይደረጋል የእግዚአብሔርን ጸጋ በኃይል በስልጣን እናያለን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል በኬፋ ኢንተርናሽናል ሩማ ቸርች ሁላችሁንም ከሪቡ እንላለን ባላችሁበት እየጸለያችሁ እንድትቆዩ ቅዱሳን እናሳስባለን አኖ ፖሊስ ኬሰን ዲኒያስ አለሞለሊሳቲ ግሎባል ዊነር ሚኒስትሪ ራ ቢቶቴሰ ዲግደሚ አፍሪ ሀገ ዲግደሚ ጦርባት ወልተኢንሳ ዋልዶሌ ክርስቲያና ናይሮቢ ኬንያ ጅረኒ ፊ ቲቪ ኢፋ ፈይናቲን ኢስኒፍ ቆፓይጀ ሰገንታ ከነረት ነምኒ ዋቀዮ ኤርገማ ጌታውን ኢምሩስ ኢሲን ተጃጅሉዳፍ ኒ አርገሙ አከሱማ የሮን ፋርፈና የሮን ካዳታ የሮን ፈይና የሮን ብርመዱማ ሄዱን ሰገንታ ከነ ኬሰት ኢስኒፍ ቆፓኒ ጅሩ ከናፍ ኮታ ዲንቂ ዋቀዮ ሆጀቹፍ ጅሩ እጀ ኬሰኒን ኢላላ ሰገንታ ከነረት ሆጂ አንጎ ገራገራ ከራና መዋቀዮ እርገማ ጌታውን ምሩ ሆጀተሙን ነሞኒ ሄዱን ጉያ ከነቲ ዳ ሰይጣናፍ ዱኩ በገራገራ ብልሰኒበው ከናፉ ነሞኒ ዱኩ ባፍ ኢቤ ገራገራ ኬሰ ጅርተን አከስመስ ሰገንታ ደምቅሳ ከነረት ማቹ ከንፌተን ኬንያ ፍናኖ ሼ ከንጅርተን ሁንድ ኮንፍራንሲ ከነራ ሂነፊና ጉያን ኩን ጉያት ብልሰባተን ዋንተይብ ሁንዲ ኬሰ ነከረት ማተኒፍ ከበጃነ ፍረምተን ጅርቱ ቴሶን ናይሮቢ ኬንያ በከሰም ብሎፍ ጋድ ሩማ ጀደም والداي فينا الدنيا